Mirno se igram, kaj je to? Pomoč je potrebne. Dobro. Kje je ta srednje prstila koša? Dobro. Dobro, bom. Prvo se igrište, hitro ote. Hitro. Ajde, zdrav. Dio. Treski krasta, igrište brzice. Hvala. Lejk videti, ovo je v bistvu, da se zdaj začelo komaj dogajati. Pa mislim, kar ne da je preživo, tako smo se zgučali. Lejk videti to, ja te na ograjo, no, kad te bliže videli, prav te postopke. Zdaj se res, ker se doskrat zgodi, ko pride do takšne situacije, vsi samo sedimo, kako ste vi sedeli. Više bo ne šel na pomoč. Šajno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Malo kraj, še eno strelimo. Daj me elektrošok malo. Čakajte, prebenem. Diha! Znači, dihate, Diha! dobro je. Dihate, dobro je. Tamo nim sam visi. Idemo mi ovo puno sila. Moramo! Ja, puno vete kao delo! Puno veška! Ja! Hoća! Ljuda galava! Ja pravo spala! Ima palova! Pričanje, hronični vozniki ob cesti, prav tako se doskrat na avtocesti zgodi, ko vozniki divjajo mimo reševalcev, ki rešujejo življenje in tako naprej. Bomba na koncu, potem podajna kako voda in še ponaš, bo se na hitro v 2-3 stavki predstavila, kaj ste dejansko to prikazali. Potem pa imate ta možnost še manjši ruski, ki skusi svoje tehnike oživljanja.